Gũkũ nĩ ituura rĩa Mirera, Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, kuria Aikari matũngirwo nĩ kimako rũcinĩ rwa umuthi thutha wa gukora mwiri wa John Karanja uragitwo na mutwe wake ukarengwo na utekũmenyekana kuria uri. Kwani ni gari moja ya polisi iko huku. Karanja ũrĩa nĩ wa ukuru wa miaka mirongo itatu na itano ararutaga wĩra wa cibarua na ndararĩ ũru na mũndũ ta ũrĩa mũrũ wa nyina Dedan Kariuki aratarĩria. Sikia ndugu yangu mahali akiwa na grudge na mtu hivi kwamba ati angeishi katika hali ya uoga. Yeye kazi yake ilikuwa ni kwa mjengo kashu libara, na hata by yesterday ndio ilikuwa payday. So amekuwa akifanya kazi kwa mjengo kama mtu wa mkono. Sijawahi sikia mahali popote ambapo ya kwamba anahofia maisha yake ama kuna watu ambao wanamtisha. Yeye hana mambo na mtu, hana chuki na mtu. Ni mtu hujifanyia kazi zake, kama hayuko kwa mjengo hushona viatu. Yeye hulima, husaidia mama nyumbani. So Kariuki ahinyĩrĩirie kuga atĩ mũrũ wa nyina ndarekuruhanagia na wĩkinaĩ oro wothe ona kana ũhoi wa ngoma, na ũguo makauga no nginyagia ũthuthuria wambĩkwo nĩguo kũmenya kĩrĩa kĩrarĩire mwana wao. Natumai ya kwamba haki itatendeka, serikali watafuatilia, sababu leo itakuwa ni ndugu yangu, kesho hatujui ni nani. Na pia kwa hii damu ambayo imemwagika ya ndugu yangu, mimi naipeana tu kwa bingu. Hawa wenye ambao wamefanya haya maneno wakaweza kupatikana, tukaweza kuwajua. Iwapo ni mawasiliano, kama ni simu zimepigwa, tafadhalini fanyeni hima ili haya mambo yakaweza kuwa ya kufuatiliwa vizuri. Kuringana na muthuri wa ituura Peter Chege, gĩkĩ nĩ gĩko kĩa magigi akiuga marekũwa ona ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia hakuhĩ na reri mwena ũcio no ũkorwo ũcangĩire gĩkuũ gĩkĩ. Sasa hii barabara mpatikana ameuawa ni about 100 meters kutoka kwa nyumbani. Hii area kisecurity wise ni karibu na reli. Na kawaida mnajua reli si hakuna biashara inafanyika kwa reli. Lakini hakika kuna watu huwa wanakaa kwa reli wakifanya biashara zenye si sawa. Nikisema si sawa nasema na hofia ni bangi huwa zinafutua hii area. Hata huwa wakati mwingine huwa anajiuliza kwani nchi yetu bangi zimekuwa legalized. Nake MCA wa Hell's Gate Virginia wa Maitha ni akomithĩtie gĩko gĩkĩ akiuga nĩ mekurutithania wĩra na maabitha a borithi gũtigĩrĩra kĩhoto gĩa Karanja nĩ kĩonekana na oho kũmenya nĩkĩĩ kĩracũngĩrĩirie njũragano ĩno. Sioni vile hata kama mtu amekufanya nini inafaa umuue na ubebe kichwa yake. Hii inakaa mwenye alimuua akona nia zake na anataka ionekane kama ni kichwa ya kwenda kutoa licho. Tunaendelea kutafuta mpaka tupate kwa hakika tumepata kichwa. Hii ni jambo ya pili kufanyika. Kuna wakati mama aliuawa saidi ya Karagita na mguu ikakosekana kabisa. OCPD wa Naivasha Samuel Waweru nĩ ekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde gũkũ akiuga nĩ mambĩrĩirie gũtabania ũthuthuria magĩteithania na aikari a mwena ũcio nĩguo kwenjera kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie Karanja kũragwo. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũri.